Wale ukushumayela kwinkokheli indaba nina ngiyabona mhlambe nina nijwayele ukushumayela mina ngikujwayelanga ukushumayela mina ngijwayele ukuthandaza makuthiwa sithandaza angingathandaza manje kuze kuse suka manje kuze kube sekuseni ngibele ngithandazile nje so ngenxa ukuthi ukuthandaza angilalelwa umuntu ngizikhulumela noNkulunkulu ekuseni bengishumayela ku radio pulpit from 6 until 7 into ebuhlungu akekho umuntu othi amen ngishumayela ngedwa akekho umuntu othi amen hey ngithi ngibheka isikhathi asifuna ukuphela ngithi nje madoda kanti siyophela lesikhathi kufanele ngiqhubeke ngikhulumile because iphela kufanele kuze koshaya u7 ngikhuluma hey ukwaze kwababuhlungu la ninazi kunzima kanjani kungcono uyabona manje kungcono ngithi amen lithi amen yabona ngibona nabanye bayasmile lapha kwami abanye ba serious bangisabisa okay asibamele lama verse bazalwane kuzokhuluma nani egameni lika Jesu waseNazaretha sizofunda amavesi amaningi bazalwane ngikhulume kancane kodwa ke nisavula amabhayibheli kunengoma engihalela ningihlabelele yona ubani ophethe icilongo levangeli nimvulela incwadi kaMatthew chapter number 3 sifunda verse number 10 to 14 sifunde Romans chapter number 6 verse number 3 to 10 and 14 fundeni ke bazalwane sihambeni nani siyeke iculo lamacilongo solicula ngelinye ilanga amen verse number 10 utheni ufundeka kanje izembe selibekiwe empandeni yemithi qala verse number 3 ma ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofeti uIsaya ethi izwi lomamezayo ehlane lithi lukisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayo iqonde u4 yena uJohane wayenengubo yoboya bekameli noqhotho lesikhumba okhalweni lwakhe ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle jumpa ma ifuna ukunginika iverse le jumpa verse 10 yabona le izangenza ngishumayele ngingaqedi ukushumayela u10 izembe salibekiwe empandeni yemithi ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa iphonswe emlilweni okay angifundeleke Romans chapter number 6 kahle ngiyahalela ukushumayela but ngiyahalela nongasho Amen. Verse number 3. Kumbe anazini ukuthi sonke esabhaphathizelwa kuKristu Jesu sabhaphathizelwa kukho ukufa kwakhe na? Ngicela siningifundele nje ngelanguage eyodwa ngoba ngizama ukushesha yona le ofunda qhubeka ma until I said stop. Verse number 4. Ngakho sahambelwa naye ngokubhaphathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihamba ekuphileni okusha. Verse 5. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo siyakuba njalo nangokuvuka. Ngicela nje umama wami othandaza sengizwa sengifuna ukushumayela manje. Baba siyabonga izwi lakho liyaphila, izwi lakho linokuqobo, izwi lakho lingamandla, izwi lakho linokudla komphefumulo wethu. Ngezwi lakho Baba siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla sizokulalela Nkosi senze lokho ozokusho ngalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Ma wami awungifundele I think verse number 5 la ukuthi ukhulunywa ngoboya bekameli la kade ufunda khona. yena uJohane wayenengubo yoboya bekamela Okay ngicela ukufundisa
the church of God today. Amen. Then kafishane then mase ngihlala phansi. Bazalwane insindiso akuyona into efana nalento esiyigcoba la ibebove emlonyeni but ngaphakathi ingekho bovu. Bangafili offended abagcobile ukuthi nje vele umuntu wesifazane efanele abe muhle. But uma uyibukile ila emlonyeni ungaze ucabanga ukuthi nangaphakathi isasekhona kanti izihlalele la emlonyeni. Ake kuhlanganiswe indebe nje bacabuzane kancane. Ezinya zikho permanent vele isuke ubone sengasenayo. Abanye ngokuthi simnikeza amanzi nje awaphuze ivele isuke isale seyisele uhafu ukuhafa isekho. Iveza ukuthi kahle vele lento ayikho permanent. So ivangeli ke bazalwane into eyahlukile kulezi zinto esicabanga ukuthi zizona. Ivangeli aliyona isonto. Ivangeli sometimes aliyona neministry. Ivangeli alikho nakumuntu sometimes. Lizimele nje lodwa. I normally says ukuthi ivangeli limile alidingi umuntu ozolifaka alimise. Alidingi chorus lakho elimnandi ukuthi lime ngalo. Kube ngathi ivangeli kanti chorus lakho. Ivangeli alimiswanga na ukuthi usho orabashanda. Lizimele nje. Ivangeli alinokuthi nokuthi unezambulo eziningi. But limele nje. Alambulwa na ukuthi mhlambe esontweni noma alimiswanga na ukuthi esontweni sibabaningi kakhulu. So limele nje. Alaku ivangeli alifuni nokuthi mhlambe sithemeleze ngesiGreek. Alimiswanga na isiGreek limele nje. Kuyenzeka abantu bakhuluma isiGreek bafuna sibatolikele kanti umuntu masuthi sihambe ivangeli ubone hamba enye indlela akuyona le alibuke le kade ikhuluma isiGreek eyitolika yesiGreek akusiyona. Alibuke igama lenkosi esikhuluma esekuleka mnandi wayikhuluma kamnandi le ndaba kwehla izulu lehlela kithi uthi uhamba naye akuyona le kade icula but wenza okunye ngoba ivangeli alimanga lancike kulo kwakho. Ivangeli alimanga phezu kwamavesi akho amnandi but limele nje maselifikile lona empilweni yomuntu siqala sibone ukuthi ufikelwe into esimele alifike lihlukanise umkhathi nokuphila alifike lahlukanise limsuse emanyaleni limenza uphile ivangeli lifika limenza umuntu aphile enye impilo kade ephile enye impilo. I normally says ivangeli lehlulisa ngoma lisehlule sikhumele lenyongo ehlele ekhanda lilahle phansi sithathe imqwambo siyilethe sishise ngoba sekufika ivangeli enamandla. Lifika intombazane ngathi iKaizer Chiefs libambi bePirates lifika behind khona kodwa bazana ngoba kufika into enamandla khona bakholwa liyafika bazalwane. Lifika umuntu kade altar yakhe yedwa alibuke igama lenkosi ekwazi ukukhuphukela entabeni ayokwenza ama-altar ayakhe yedwa. Lifika ivangeli limsuse kuleyo altar limnikeza i-altar ephilayo enguJesu waseNazareth. Ivangeli leli linamandla likwazi ukuyekisa indoda seyazi yonke into liyenza ihlale ngendoda. Nikhona abazalwane noma abantwana kade sebecula bethuba uyajwayela next door limyekisa ukujwayela next door limenza ahlala konke because uthola ivangeli elinamandla. Hayi letholwayo manje ebona lesithola manje sithola ifashion evele umenza umuntu bengathi uyakholwa ngoba unamazwi amnandi ngoba ukhuluma kamnandi phakathi kwabantu futhi usihlabelela kamnandi uyiciko kube ngathi ukhoka kube ngathi uthola yona kanti akatholanga yona.
leni kwazi ukuthuka ukuthi masikuficile ifica ukhumula izinto abokufana ukuthi uke wathi omunye la kusho ukuthi TikTok ngimlalele wathi nangu umzalwane ubhizi uyadumisa uphakamisa izandla ngewashi alithengelwe i-boyfriend kanti waze wayisho iqiniso. Angithi akalitholanga ivangeli uthola ikawe wathola ukuthi yawazehlala kamnandi anethezeke uma isuka phansi enyaweni ihili uthengela i-boyfriend number 1 isi-stockings usithengela i-boyfriend number 2 ingubo ayigqokile i-boyfriend number 3 Khuluma kukhulu. Hey inkonzo amakholwa iwikwe sekhanda i-boyfriend number 3 amancika kusamendleleni boyfriend number 5 but ubhizi uyasiphakamisela izandla ukuthi uyacimeza shora bashanda engathi usindisiwe kodwa unama-boyfriend awu-8 anibonke igama lekuvasesikile ivangeli liyakulahlisa neyodwa nje lilahlise naleyodwa zilahleke uhlale ngentombi. Fika ivangeli akufikanga ifashini la yabona namhlanje sisemafashinini bengisesosha nguve ngolwesithathu ngishumayele esosha vume ngolwesithathu ngayibuka ifashini nkosi yami ngathi awu Jesus ukuba bayazi kuzokhuluma bani ngabe bavele bangixosha kwamanje ukuthi ngivele ngingasasukumi because umdlalo angizani nawo angizwani nomdlalo because ngathola into enamandla ngathola into eyangenelela ngathola uJesu waseNazaretha ngathola umayekisa ngathola into eyangiyekisa andiyuzwaniseyisa anibonke igama lenkosi ukuthi ngithola kiphi into enothenjiwe wakamanje intombi eyayidla amadoda eyayinezifaqa ishila afika ivangeli. Afika ivangeli lathi ngiyitshele noma seyikhala noma seyehlisa inyembezi ukuthi angikanami kade sikuhlanganisile ngathi le ngiyikhuluma ngomlomo ayisho ayikho phakathi le ngiyisho la ayikuyona le phakathi ephakathi ukuthi ngiyamthanda but le engiyikhiphayo yile sengqondweni because kuguqula ingqondo ivangeli lifike liguqula ingqondo liyeke inhliziyo iphakuza iphampa igazi ikhuluma yonke into but ingqondo iguqulwe ukuthi ngifuna ukuthi mangifa ngingafi ngesihogweni but ngifuna mangifa yohlala kanye nenkosi uJesu ngifuna bangabuyi umuntu engabuyi uJesu ibe omunye wamahambayo. Yabona mhlanje bekumnandi la evangelini ebasishumayeza bekipitile basishumayeza bejola basishumayeza umuntu ezikahle ukuthi akajoli uyijolist Pinda mkhulu ujolizolo nomunye usamjola yabona nje ngake ngathi la I think ngikhuluma la ngathi simangalisa yabona masikake sithatha abafoni abanye khona abangeke bawabuyise babafuna ukuzowalanda ngangisho ukuthi mangathi asiwalethe nje manje ngilethe iphethini shiphethini khona abangeke bazi ukuzowalanda because amafoni abo aneqiniso ngabo amafoni abo aneqiniso ngabo ukuthi kahle lo ikhulumayo akuyona but ifoni iyalazi iqiniso ukuthi wena kahle awukholwa wena kahle uJesu nje ubude nawe bekufanele sizoletha uJesu kuwena uJesu azokubamba impilo yakho uJesu azosindisa wena ngoba wena vele ukhuluma ngensindiso kodwa awusindiswanga. Lalelani bazalwane uyabuya uJesu siphelile isikhathi sokudlala amabhedi sokudlala isonto uyabuya uJesu bafowethu. Mama wena wofunda wena mama mengumthandayo la uvela ngifundele ukuthi yabona amavesi ava akhuphuka akushulwa uye isithunywa sami sikhushulwa uye
So mama lo. Koze kufake phaketheni ba. Uhambe na. Uthobile wahamba. Akusenayo uthobile. Bekithi funda Thobile uThobile sekahamba. So manje sekuyisikingeni nje sekufunda abantu engibathethayo awuyolanda school fee. Ngeke kuthina. Ngeke ufunda hayi. Nathi indaba bazalwane asiqedile ngoba sengiyafika la ngiyakhona. Lithi iBhayibheli uJohane umbhapatisi. La sifunda khona liveza indlela bephila ngayo. Indlela kade iphila. Ukuthi noma ezalwe ngumprofeti kodwa akaphile ekhaya uphile endle ube noma ezalwe umama okade semdinga umntwana because uma sizwa incazelo ekhulunywa iBhayibheli lithi ingilosi mayifika kuMaria ithi uzozala wena uthi ke uMaria angikwazi mina ngoba ibiology ngeke ngayifunda no understand ngiyakunderstanda angikwazi ukuzala nje kukhona indlela yokuzala kufanele ngingene ngase bedroom then ngizobuya sengizala uthi ke bayile yeke leyo akuyona le ngize ngayo la engize ngayo la ukuthi wena uzozala uthi ke uma ingcwele noma uthi lo baba lo mayiqeda ukukhuluma mayiqedela indaba yakho utlalela ngutshela umzala wakho alibokho igama lenkosi uhleli nendoda sekeze waguga akakwazi ukuthola umntwana kodwa wena uzomthola umntwana engekho indoda lo usazi indoda akamthola umntwana because umntwana akezi ngendoda phathuza ngoNkulunkulu nikhona abase ngihalela ukutshela nalabo abakhipha izisu ukuthi ukhipha izisu nje umntwana ke noma ngathi uvele ngayiphi indlela uze noNkulunkulu kukhona abayenzile lento yenzile kodwa sihlala ngasisu wena kutheni kwahlala isisu wena la wambulala upresident mhlambe namanje nje siqaleke ilo president osiphethe wabulawa okwakufanele be uyena ngoba kukhona umama wasa wakhipha umntwana sengishilo Zoshona next week. sengishilo asinamodokotela nje kunabantu ababulala odokotela because kwathi uvele kabi but besibheka nansi ukuzalwa kaJesu uJesu uvela kabi kodwa uzophilisa isizwe uJesu uvela kabi kodwa uzophilisa isizwe mhlambe nowakho umntwana bekunikeza uNkulunkulu isibeletho sakho ngoba ezophilisa isizwe kodwa wena wathi decide ukumfaka etoilet ngizothi kuyazi ukufakela ilanga uyabuya uJesu lithi iBhayibheli konke okwenziweyo efihlakaleni kuyokwambulwa kube sobala yonke lento owayenzayo ngithema ngikhuluma eSocial Move ngathi nalamathuna seziyeni nalamathuna agcwele izinto isibeletho senu sigcwele amathuna konje yini ngizophinda letho ngiyeke nayikhuluma letho angithi bafuna mama ukuthi kuthiwe intombi into wazishola ubaba uGumba athi uyintombi into hawu intombi into hawu intombi into bafuna uba yintombi into ngaleso sikhathi ujovile ngalesikhathi ejovile indoda lalala nayo sengishilo ngizoshona next week Yebo mkhulu. kuphuma thousands of abantwana beze kuye bafike bazobulawa umjovo bababula lesiyeni sakhe labo kugwela amathuna agwele la uzothi mhla isefuna ukuthola abantwana basatholakali izipoki sigwele siyeni ukuphithezela izipoki la kuye samshilo Zoshona next week. okulindela umuntu ozokhuluma athi nqaqa nansi indlu ayanqaqisa indlu mina ozothi nqaqa nangumshado anqaqisa imshado bathi ngikhuluma ivangeli elisethatha umuntu la igoqe libuyisa impilo libe sisimilo libenza umuntu abe right
phambi kaNkulunkulu noma ngaba wrong ebantwini but abe right kusimakakhe. Anikhona kodwa bazalwane? Okay, yasa. Lithi iBhayibheli lo baba wathi ke ekade ezalwe kahle. Kodwa kwafana aphile kabuhlungu. Wayophila esigangeni. Wadla amadiye. Wadla amalocust. Wadla amadumbe, bayiza nayo amadumbe inde, amagonsi. Mina ngedwa wazi amagonsi lawo mina. Hayi wena mama umdala ufanele ukwazi. Ingane aziwazi nomama lo fathi uyawazi amagonsi. Hayi abantwana bawazi amagonsi. So udla amagonsi entabeni. Udla namalocust. Ushiya ikhaya lakhe uhlelela impilo yokudla amagonsi. 1 2 ingubo yakhe ekameli. Ugqoke ingubo yekameli. So uyeke ingubo bengazigqoka wagqoka ekameli. Wayegqoke ekameli. Angithi sengifuna ukufast forward. Ugqoke ingubo ekameli because ikameli linento unique. Ikameli likwazi ukuphuza amanzi this year. Liyowaphuza next year. Ngoba linesigubhu ezimbili la ngasemuva. Lifike emanzini naseliyawaphuza ahlale la. Endaweni edry liyakwazi ukuphila. Engekho amanzi liyaphila. Ungekho ukuphila liphile. Because linekilo provision phakathi kulo. So nawe unaye uthathele ingubo yomuntu one provision. Ukuthi noma ehlela esigangeni but kukhona provision from above. Kukhona provision evela eswini. Ekuyona menza kwazi ukusurvive ukuhlala esigangeni. Lalelani bazalwane ikholwa. Alikwazi ukuphila kuTharo. Siyaphila nakuGravel. Siyaphila nakuNasikhuphuka indawo. Into esenza siphile. Ingubo esiyigqokile. Ingubo esisangana nayo. Alithi iBhayibheli iqolekile kuzoyemphatha. Hlangenhlangethi libanga lami. Ikusho njalo ntambama egameni likaJesu. Yabona manje cela ngihlale phansi. Jesus. Yaqeda ijumayelo le. Cela phansi. Aqeda ijumayelo lapha. Wamanye babesukuma bangiphamba. Ukuthi ngikhulume kusheshe ngeke. Akithi ningasukumi bazalwane makusukume. Kodwa ngifuna uqeda lento engifuna ukuyikhuluma. Ukuthi umzalwane ubamba ivangeli kade kunezinto ekade ephila ngazo. Let's take my scenario. Ngangihlala endlini na 4 bedroom emayini ewedela ngiphiwe imayini ngihlala khona. Ngathola uJesu ngihlala noThenjiwe. Amen. Yeah. Ngiyabasiza abantu uThenjiwe lo. Usiza abaningi. Hlala noThenjiwe wafika uJesu. Wafanele ngitshela uThenjiwe ukuthi akaphume endlini. Ngisale ngedwa ku4 bedroom. Waphuma uThenjiwe ngahlala ngedwa ku4 bedroom. Uloneliness wabuya. Kwabuya uloneliness. uThenjiwe uphumile. Kwabuya uloneliness. Ngalesikhathi kubuya uloneliness sengingedwa. Sebuza manje ukuthi uzoziphekela. Uzozayinela. Uzoziwashela. Uzokwenza njani makufika isikhathi lesasikhathi. Abadala bayangibona. Bayangizwa ukuthi kuthini. Kubuya uloneliness manje. Sekufanele manje ngithathe isinqumo sokuthi Jesu uthe angidedele uThenjiwe ahambe. Thatha indawo yakho ke manje. Akube uwena iphila yami. uThenjiwe ngakho. But kube uwe manje. Uloneliness, loneliness. Uhlale wena Jesu. Wafika uJesu wahlala nami. Wafika wangiduduza. Wafika waba uthixo phezu kwempilo yami, waba ubaba phezu kwempilo yami, waba isithandwa somphefumulo wami, waba yikho konke since then until now. uJesu uphethe kahle. Nikhona kodwa? Nikhona kodwa? Lalela ke.
So uma sokuthiwa umzalwane ngaleso sikhathi ngangithenge imoto bafowethu futhi le angathi bengingayividoriza ngempela nifake na TikTok izogijima le ngisho ngangithenga imoto ngemali yokuntshontshwa ngasasithatha lapha emayini sasikhipha yabona le dust esemayini ihlabathi sambe sisikline sisikhiphe sibe igolide then sibe igolide mase sizala igoli sizosidayisa sibuye ke sesinemali bathenga imoto ngemali yento engiyintshontshile seyimali seyiclean ngicleanile sekweyami imali wathi umoyingcwele kimi le moto bayisuke thuzela and ikwakuyi Corolla ama-Corolla lawa emateka laka 88 inhli nama ingishaya ifastela lithi shu phinde ngitibambe lithi shu yabona so wafika umoyingcwele wathi le moto le mayisuke ngayithatha ngaye police station kuTsonga ngathi nansi imoto ngintshontsile bayisheka ibiza igama lami bathi awukwazi ukuyithatha bathi ngize nayo 13 ngasanayo le 13 ngafika 13 bashaya ikhompyutha yathi imoto yakho awukwazi ukuyishiya la ngasala nenkinga manje umoyingcwele nemoto ethiwa eyami but mina umoyingcwele utaxi yami shari nemoto manje uthi umoyingcwele akusiyami nangiyophuma ngegate la 13 ngihlangana nomunye uconstable ngithi ndoda uyangibona njengoba ngihamba nje ngiya kuleya moto but ingqondo yami ihla isangene because lo muntu engimamukele uJesu waseNazaretha uthe imoto akusiyami but laba bantu nesystem yeSouth Africa ithe yami ngingenze njani ukusizakala wathi umntakaZulu wale eMpaphala le owayesindisiwe ekhonze African gospel that time I don't know now ukhonza kuphi wathi letha la kimi ngikusize iza kimi ahamba naye ke manje wathi ngizokusiza mfowethu waya computer wathi I'm scraping this car wathi uyayiscrapa intsha wathi uyayiscrapa wayikhipha computer wathi woza siyayidrive manje wehlana washona ezantsi nayifika lapha ya kunalento le enesandla ethi yabona le moto zayo yafika yayibamba imoto yayithi zehlinye ebhezi zathi ayithi waphinda wayithi kafa ayithi zehlinye ebhezi ngibona imoto yamenhle ukuthi angisenze ukwazi ukubuyela eCartonville angisenayo imoto nathi bayayihlifisa khala yini ngifuna ukutshela ukwahlukana nesona kukho mnandi ukwahlukana nento oyithandayo kukho mnandi kodwa ngenxa kaKristu Jesu ayidedela ahamba ngagibela itaxi eBhara ngibhekele inhliziyo yami ibuhlungu ngafika eLebanon angisenayo into yokuqhubeka sabahayike kwabamnyama ingqondo yami ithi moto ithi moto njengomuntu okade ekipitile mayiselambile athi ubhoyi ubekade ngiphakela bathi namhlanje kusengilambile nami ithi moto inyembezi sithi khatha kodwa kaphakathi empilweni yami kukhona into emnandi ukuthi kodwa nangingafa namhlanje ngiyofaka mnandi angiyazi ishumayela yami benginezelanga le ntshumayelo but iyafika ngoba inkinga yenu anifuni ukwahlukana yabo anifuni ukwahlukana lithi iBhayibheli thina sinale nkonzo asidangali silahla okufihlakele okwehlazo lento engafaka emahlazweni lahla uyosizakala uzolibona izulu kodwa uma ufuna ukuhlala nehlazo lakho ihlazo lakho lizokusa lapho kubokalo linekhaya ihlazo la lizokuthatha lifake khona but uma uhlukana nalo nihamba kamnandi senihlukene uthi mawulalele enkosini awulalele esontweni but ulalele enkosini lithi iBhayibheli masiyathi namasifa sifele enkosini abanye bayafa bafele emahlazweni na okay
Amen. Amen. Wona abantu bavele baba serious bangisabisa manje. Omunye wavele nangu ugqokela izibuko ezimnyama lapha usengisabisa kakhulu. Ngisabisa kakhulu manje. Awu SK ndoda. Okay. Asibambeni ke bazalwane nani verse. Sigoduke ngalo siyagoduka lokugoduka le. Romans chapter number 6. Asigodukeni bazalwane senginishumayezile. Leli ngizokhuluma nalabo bathi bazobhabhadiswa. Senginishumayezile mangaba awukazi ushunyayezwe kanje vele ubonga uNkulunkulu ukuthi bekungcono izolo. Ufike namhlanje kungekukubi. Kukhulunywa ngokwahlukana nesono. Ayingaphoxi iBhetheli ngenxa yakho bafowethu. Ayingaphoxeki ngenxa yakho. Umuntu mayehlulwa sisono. Sinendlela yokusizakala. Kunabantu abadala la. Uye emntini omdala ufike uyozicela. Uthi ma akithi intombazana. Ngiyahluleka lenyama le. Steak lesi siyangihlula. Steak sengihlula pam. Ngithi noma sengizile ukudla siyi mistake. Sithi mina sifuna into yaso. Ukhuluma nomuntu omdala. Umuntu omdala akuthandazise. Ithule ethi. Lithi iBhayibheli uJesu wakhuluma nemvelo. Yathula yathi tu. Babuza abantu ukuthi ungubani lo okwazi ukukhuluma nemvelo ithule. uJesu lo ukwazi ukuthula uyayithulisa imvelo uza kimi. Ngijwayele ukisho lena. Ngithi mina ngasingiswa kuna 7 firstborns. Kodwa wafika uJesu wathulisa wathi cwaka. Wathula kwangathi akho lutho. Wathula ngathi ngigay. Thula kwathi cwaka. Kwangathi Athula. Ayengisize yayi1. Kuthi whenever usitele vuka. Ngiyayazi indlela ebheke kobaba. Lo mcebo. Sithi nangu usteki nangu. Usteki nangu uvukile. Uvukile. Yes. Ngathi ngikhuluma ePortshepstone. Ngishumayela ePortshepstone ngashumayela kamnandi kanjani Nkosi yami. Mangiqeda ukushumayela. Avuka usteki. Hleli PNP ngamuza ukuthi Nkosi yami. Into yenzeka ngiyacela phela mina ngitheka imdala. Njengoba ngihleli la ku PNP phezulu so. Kunabanye ngaphesheya. Kwenye PNP ngaphesheya. Njengoba ngihleli la buka iTV ngivulile la kuyashisa. Hey bye benza imisebenzi yakho. Ilihlo labona. Walukhafuku. Hayi sisusteki ngithi. Hamba phakathi kwenu. Angisazi kodwa ke Kithi rabana kanje wathula kwathi cwaka. Usteke evukile. Ehle moto ngehla ngathatha imoto ngathi khona. Phezulu le. Kukhona obaba le phezulu. Ayizungilungela le. Angakhuphuka ngaya kobaba phezulu. Ngabavusa belele. Hangongqoze. Cela ukuxoxa lo yethu. Konakele. Afike ngakhuluma nobaba wangibeka izandla Nkosi yami ngafika bekade bethe bese meetingini. Bakhuluma nami babethi baba waza. Naye kuqeda ukukhuluma nami lo wathi woza aza phakathi kwabo bonke bangibeka izandla. Ngazi ukuthi awuhamba usathana. Abuyela kamnandi emuva. Khuluma iqiniso mina ngithi. Angeke akusuliphinde ulithole nje. Ivangeli liyamanyaziswa manje. Likuthiwa manje kwenziwa ukuthi kulizwe kahle. Ingakho siqophekile manje. Hey bazalwane, hey! Hayibo bazalwane, hayibo. uJesu uzofika kunje.
baningi abazosala, baningi abawusala namavesi abo, bayoningi abawusala baphethe amabhayibheli ane-concordance, basale nawo uJesu ezolanda ibandla lakhe. Baningi abawusala kade beshaye kamnandi ithomoyi, baningi abawusala kamnandi kade besidumisele kahle basifake ezulwini basale bona. Kabuhlungu bahambe kubuza abantu bathi bapha abanye baphi ngoba kuthiwa abantu balahlekile. Akade bekhuluma njengawo balahlekile. La kade bekhuluma nawo kuthiwa balahlekile, kuthiwa iAmerica inikeze i-stats sokuthi abantu abangaka balahlekile. I-China yathi bangaka, i-Africa yathi bangaka, nala eSouth Africa kuthiwa bangaka balahlekile. Usale kanjani? Ngosakade bekhuluma njengawe. Abasekho. Endabeni sizwile kuthiwa nokade efunda indaba. Uvele wanyamalala ezifunda. Waphela endleleni kade efunda indaba. Kade kuthiwa naye bekhuluma njengawe. Usala kanjani? Ubethu umoya njengawe. Isikhathi sokudlala icawe bazalwane sesiphelile. Asimkhonzeni. Asimkhonzeni. Simkhonza ngathi siphambene. Simkhonza ngathi ingqondo zahamba. Kanti sikhonza yena. Sikhonza yena. Sikhonza yena. Sikhonza yena. Simkhonze ukudla kungekho ushila uMaZulu. Simkhonze kuphele bonke endlini. Ungazi uzokuthathaphi. But umkhonze. Uthi omunye ubaba. Ngibuya ngapha ngase khona lami lingapha. Yabo lingaphi ikhwe lami? Lingapha. Yabo ngapha. Ngibuya ngapha ekhweni lami. Last month ngingena la mangifika la ngasembalenhle ngene egarage. Ngithela upetrol. Ubaba ongibonele angazi wangibona nini. Uthi kukhona abantu ohlala uhamba nabo abawu3 la emotweni yakho. Why wahlala uhamba namadoda awu3 amahle? Uyigainer. Ngithi ngisho lo baba ungithini? Yazi asho inhliziyo yami ithi xifi. Ngihalela ukumphendula kabuhlungu. Kodwa mase ngithi akimlalele kahle. Because I usually ngihamba ngedwa mina emotweni. Ngiye ekhaya ngihamba ngedwa, ngiya kuphi ngihamba ngedwa, ngihlala ngingedwa nje emotweni. Now ungitshela ukuthi ngihlala ngihamba namadoda amathathu amahle. Ubuza futhi uyaqedela uthi ngiyigainer. Ibuye le ingqondo yami uthi hayi man. Cishe ngakuphendula kabi lo muntu. Izinto zasezulwini suke sezifikile. Kusuka sekuyizo thuze nami. Hayi kusuka ngingasahambi ngedwa. Kodwa ngihamba nabasezulwini. So lona uhleze babona ngingababoni. Ngathi mntana lalela mfowethu ngikutshela. Ngihlala ngihamba ngedwa kodwa mhlambe ngalelo langa kukhona abasezulwini ababengivakashela. Ibona ababehamba nami. Uthi kanti wena uhamba nabasezulwini? Ngithi yebo. Ngisindisiwe. Ngiyakholwa inkosi uJesu. Nginethe ngithandaza izulu livele lehlele phezu kwami. Mangihamba ngendlela. Into engenza ngingalali ngingashayisi. Izulu lisuke lifikile. Ngibiyele ngaphambili nangasemva. Ukuthi ngihambe kahle indlela. Nginomuntu wasezulwini. Kodwa ngacishe ngamphendula kahle. Asifundeni bazalwane, asifundeni. Verse number 3. Okay, angibambe. Cela ufunde uhlezi phansi makhona ngizokhona ngezolujuluka. Yeza ukuthi kunento yasezulwini la. MaZulu. Uvele walanda isithunywa sasezulwini kwahlangana amafu kwabanzima, ivula iningi. But sengiyaqeda ukukhuluma. Funda ma. U3. Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhabhatiselwa kuKristu Jesu? Ukubhabhatiswa ke bazalwane nenizobhabhatiswa nane nabhabhatiswa nane nisazobhabhatiswa ngelinye ilanga. Lithi iBhayibheli ukubhabhatiswa sibhabhatiselwa kuye uJesu. Angithi uJesu ukhuluma lamazwi. Uthi I think chapter 4 or chapter 3 or chapter 2 kaMatthew ngasi. Somewhere lapho. Uthi uJesu ekhuluma noJohane. Uthi Johane ngibhabhatisa ukuze kugcwaliseke ukuluka. Uthi ke uJohane
mina ngikwazi nokukuthinta iforce kodwa uthi ukuze kugcwaliseke ukulunga ngibhabhadise ukuze wonke umuntu oza emva kwami ezobhabhadiswa ubhabhadiswa egameni lami gcwaliseke ukulunga. Amen. Uthi ke la uPawulos ngeke ngisayikhuluma kakhulu ngizoyikhuluma kafishane soyikhuluma mhla sibhabhadisana. Uthi kuPawulos la siqala khona uthi anazi yini ukuthi manibhabhadiswa nibhabhadisela kulona igama lika Jesu. Inkinga ke sibhekana nayo ile abantu babhabhadiselwa emagameni amathathu. Ikhona insizwe encane. Khona insizwe encane nje la cela isondele lethu zokwazi. Ngifuna ukudemonstrate something phakathi kwenu ufake into emnyama nalo ufake into emhlophe. Ngicela nje oyedwa wenu onesibindi sokuma phambi kwabantu. Ekonta ngathi umde kakhulu wena. Kodwa akakusena ngingamenza ukuthi uzosizakala phana. Masibhabhadisa umuntu asimbhabhadisele emagameni amathathu. Ora simbhabhadisele egameni elilodwa kodwa kwamathathu. Yebo. Amen. Iphindele. Amen. Asimbhabhadisele emagameni amathathu. Ora simbhabhadisele egameni elilodwa kodwa emagameni amathathu. Amen. Angithi simbhabhadisela ku Trinity. Amen. KaKristu Jesu. Amen. Simbhabhadisela kuBaba uNkulunkulu, uBaba uMoya Ngcwele, uBaba uJesu. Egameni elilodwa. Amen. Funa ukuyicacisa ke le. Inkinga esibhekene nayo. Abantu bafuna ukubhabhadisa bathi angeke ngize ngikuyise mfana wami ngeke ngikuyise. Uzodeba kancane nje. Uthi ngiyabhabhadisa egameni likayise. Hayi ngeke ngikuye mfana. Avuke abuye. Ngiyakubhabhadisa egameni likamoya. Aphinde futhi athi ngiyakubhabhadisa egameni lendodana. Hamba ke mfana wami. Then ilokhuza i-confusion yebandla le. Ibandla linale confusion. Babhabhadisa njengamazayoni. Sibhabhadisa egameni elilodwa kodwa kwamathathu. Yakubhabhadisa sibanibane egameni likayise lendodana nelikamoya oyingcwele. Why senza kanjalo? Ngoba lama verse esiwafunda la. Siyafa. Uma sibhabhadisa sisuke sikhipha umzimba lo. Siubulala. Akekho umuntu owake wafa kathathu. Amen. Wonke umuntu ufakana. So inkinga yabantu bafike babulawe bavuswe nase abuyeke eseyisipoki la sesikhonza kabuhlungu naye isipoki because simfakile sambulela samvusa umbona nje eqhake kanje aphabhadiswa inkinga wavuka Kathathu. isipoki lento naye akasakwazi lempilo ayiphilayo akayazi thina masibhabhadiswa kulesa sikhathi sakudala kwakuthiwa uma ke wavela inwele kushuthi ikhonto ishilo ongayihlambulukanga kufanele uvume ukuthi ngena wonke ukuze kubonakala ukuthi ngempela ayikho into esele but namhlanje ibandla likaKristu sine misunderstanding bafuna ukubhabhadisa egameni likayise igama lendodana igama likaMoya Ngcwele then iqale inkinga ukuthi ke manje umuntu sesimbulale kathathu akekho umuntu owake wafa kathathu umuntu ufa kanye cela umfundele ma Sabhabhadiselwa kukho ukufa kwakhe na. sabhabhadisela kukufa kwakhe qhubeka mangisasemakethe ngapha U4 ngakho sembelwa naye ngokubhabhadiselwa kukho ukufa. lithi iBhayibheli sambelwa kanye naye kukho ukufa asibuzeke gele wena ofaka into emnyama qonde kwena hayi hlala phansi sengibuza wena sibhabhadisela ukuthi sigujelwe kanye naye uJesu njengoba sibhabhadisa siyagubhela kanye noJesu siphinde sikhiphe futhi siphinde sikufake futhi siphinde sikhiphe futhi
kahleni bazalwane asiyekeni umdlalo asikhuphuleni umuntu lo wakudala akusala umuntu wakudala la ilithi iBhayibheli masiqhubeka ngicela basasifundela abazalwane ukhona lalithi khona iBhayibheli khona la kulama verse sishayelele umzimba wethu kanye noKristu esiphambanweni singenze njani ukulanda uphinde uzophinda uzodla isono so which means makufika isono umzimba lo wesono so washayelelwa kanye noKristu awusekho kimi awusaphili kimi so angisenawo amandla okowulanda ukuthi ngiphinde ngizophila kuona so uma sibhabhadisa abazalwane sibhabhadisa abantu abahlukana nesono ohlulekile ukuhlukana nesono masifike embhabhadisweni senza sure ukuthi siyobulala umzimba wakudala nasavuke nomzimba omusha azokwazi ukuphila ephilela inkosi nikhona kodwa abazalwane hayi msulu iqalaza leyo ngeke yenzeke lutho la inkosi sibiyelekile bazalwane khululeke phakathi nikhona abazalwane sishayelelwa kanye noKristu ingakho ngeke ngithi mangishumayela lento yokubhabhadiswa abanye badecide ukuthi baqale phansi umbhabhadiso wabo ngoba basuke babona ukuthi kukhona imistake eyenzeke wabhabhadiswa impela kodwa akabhabhadisekanga kahle omunye wabhabhadisa egcwele izono asibhabhadiswa nezono uthi uJohane sengiyathandaza njani uthi uJohane beza abaFaristi beza nabaFaristi nabaSadusi beza kuye bezofuna ukubhabhadiswa because ebhabhadisa uthi ho nzalo yenyoka vezana ithelo zokuphenduka so ukuphela komuntu esimbhabhadisayo oveza izithelo zokuphenduka asimbhabhadisa umuntu engavezanga izithelo zokuphenduka izithelo zokuphenduka yini bazalwane ukuthi kukhona izinto esahlukana nazo mase sikwazi ukuphilela inkosi ngizosho lokho nje kuphela ukuthi bazalwane abazobhabhadiswa nedeni nganiza kwethu enzani abantu abadala balesonto babe busy bakeep 10 busy bangakwazi ukuhlala nje nizobatshela ukuthi cha angikwazi ukubhabhadiswa nginje bazohlala nawe bakululeke bazohlala nawe bathandaze nawe because it's the only way yokusizakala hayi uthule kanti uxakene nenkinga because sakubhabhadisa lenkinga siyayenzani siyayiqinisa ukuthi ayisewuphindi isuke kuwe lenkinga esikubhabhadise nayo yile usaphinda uhlukane nayo ngoba sikhomile manje kodwa ngithi mina nikezani yama elders walesonto umsebenzi bangalali baze bazace nasekuzaca bebele bezile ukudla bethandaza nani ngoba nanku kufanele phela kuliwe lithi iBhayibheli akuzona zonke izinto ezivele zithuke kalula ezinye zidinga ukuthi sizile ukudla kukhona othi mawukhuluma nami inginikeza uqanduva lokuthi angiyeke ukudla ngenxa yakho noma ngingangakutshela ukuthi wena ngiyeke ukudla kodwa phakathi kimi ukuthi lena ngeke isuke kulomntana lena ngeke isuke kulomzali but ifuna ukuthi ngizile ukudla ngihlale for 3 days for impilo yomuntu ngihlale 7 days for impilo yomuntu ngihlale for 14 days for impilo yomuntu angimtshelanga yena ngoba ngikwazi ukumthwalisa umthwalo but mina kufanele ngingudokotela bazalwane amen aningizwile kodwa uma ufika kudoctor ithemba uma iqala nje ngena nalento elengayo nejazi elimhlophe so uvela ube nethemba yabona ke lamandiya nama Nigeria kuyenzeka libe lingayena nhlobo udokotela ngenxa yokuthi umfowabo uMahomed nalo vele bo uMahomed liyayazi discipline nepanado abantu baphiliswa ijazi elimhlophe baphiliswa ilento elengayo ekuthiwa phefumla aphiliswa ileyo nto nathi njengabakholwa uphiliswa ukuthi ngisuka ngakuvulela ivesi elodwa nje
akuvulela ivesi kathi yena mayeke waba ngakithi akukho kumelana nathi nasuvela uyaphila akuvulela ivesi elilodwa athi akukho sikhali esiloliwe siyawuphumelela ngisho nolimo oluvukelayo alubi namandla khuluma ivesi eyodwa masuyaphila ngenxa yokuthi ngikhuluma ngise-authority lalelani makholwa so ngizothi bazalwane uma siye emanzini amaningi siyobulala umzimba wakudala sibuya nemizimba emisha nikhona abazalwane nikhona siyobuya nemizimba emisha angifuni-ke ukuthi ngonyaka ozayo siyokhuluma ney'poki sibhizi sishumaye ziy'poki iy'poki azisalele emathuneni ingakho singayiculi nengoma ethi emathuneni siyobonana asiyiculi thina njengabazalwane noma beyicula lapha emathuneni sivele sithule ngathi asiyizwanga ngoba sazi into eyodwa ukuthi akubonwana la emathuneni but kulezi insuku ngibona bebonana kade ngisemathuneni lapha e-West Park ngababona abantu bayabonana emathuneni ngababona bashintshana ngamanamba abonana emathuneni osisi bashange ehila lide lika neStockings bayabona emathuneni sekuyabonana emathuneni kuyabonanwa ithi khona emangcwabeni kugonywana khona zithi ziya after tears says amen imkuzimalanga nasevele iyifenye iyesihogweni qajwa amahanga file ufele enkosini umuntu efile emanyaleni ngike ngababhlungu last week bengcwaba le ngapha ya kuthiwa ngasesine park mawudlule State Park mangibuye emathuneni ngale umfana omunye obekade ekhona lapha sengishumayele kabuhlungu kanje madoda phela mina ngiyashumayela nkosi yami yo ngiyashumayela mina ngiyayazi udaba ngashumayela basukuma abantu baze enkosini ebusuku bangalelo langa umfana okade ekhona enkonzweni ngishumayela nangu e-Orange Farm usezishisa nendlu wafa e-Orange Farm e-1 wazishisa bengcwatshwa izolo wazishisa nendlu ngibuza umbuzo ukuthi inkosi yami sengishumayele kangaka uthatha idecision enkulu kangaka yokuzibulala sengishilo ukuthi ungazibulali uJesu ekhona sengishilo ukuthi khona umuntu okwazi ukulamulela elithi iBhayibheli munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu ngumuntu uKristu uJesu sengishilo kodwa uyazibulala nala ngisasho bazalwane hayi lalela noma ngathi uhlangana nasiphi isimo uJesu khona uyimpendulo noma ngabe isimo sesingaphezulu kwakho uJesu uyimpendulo uJesu uyalamulela uJesu uyathwalelana athi zanini kimi nonke enikhatheleyo mina ngizonikeza ukuphumula noma ngathi ukhathazwa yini but uyaphumzana uJesu noma ngathi isimo sibuhlungu sikwenza ungalali noma ngathi abantwana bakho badla ihunga but ngifuna ukukutshela ukuthi ukhona umlamuleli kambe unenhlanhla ekwakho kukhona ama-choice assorted inqwaba kwaba kwangena ikhesi kwakho kwafika ukhisimusi yabona ikhesi kakhisimusi iyafika ekhaya uthola ukuthi kunakufike ukhisimusi kunama-choice assorted yonke imizi niyayazi le ndaba noma yaziwa yimina ngedwa yabona uma wafika ukhisimusi-ke kwakho uvele afikele kumntanakho abe nomshangane la endlini kube nompeli ngayi la endlini kube
kube nomZulu la kube nomXhosa la uyobozwa mhlaba exabana wena awona mhlaba exabana uzobezwa kahle mhlaba exabana nowesibili umntwana naye wenza njalo nowesithathu kwenza njalo kunama choice asothethe like that uzobeza wasexabana wathi omnye into ubha athi ngizakubetha wena hayi ngizokushaya lo munye nomunye yagoduka yekubo uthima like that yabona ukufika leso simo ekhaya kwafika ukhisa umsozini bathi uJesu ufika abazalwana afike ensimangalisi avela afika ashintsha ama-choice asothethe kuba bavangeli ashintsha ama-choice asothethe kube yiwo asidumiselayo kube yiwo abantu abathi uJesu inkosi phela ngifuna ukunixoxela mina yabona njengoba labantwana nalaba abasihlabelelayo wena ungacabanga ukuthi babazaleke kahle mhlawumbe uma bebona bedumisa la kanti uNkulunkulu ofike wasusa ukuzaleka kabi wabenza baba bahle uJesu uyafohla ufohlela noma yiphi impilo akekho umuntu olahlwayo kuJesu akekho umuntu olahlanga ukuthi uzaleke kanjani so uJesu uvula izandla uthi zanini kimi nonke ngizosho njalo nje bafowethu ukuthi asinaye yabona ingakho kuba ngathi ngiyasangana mangikhuluma ngalo Jesu ngime rank kube ngathi ngiyasangana yo Nkosi yami ngizotshela abantu ngitshele yabona ngeke ngabatshela lapha ePre ngathi yebafana niyababulala abantu kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi luyazi usuku angithi sengimdala phela ngibatshela ngabafana lezinto ngathi yebafana noma ngabe nenzani bathi nazi liyeza usuku onoyoshisa njengeziko bonke abenzi bokubi bayoba ngamabibi ngalelo langa asho ngigijima phakathi kwabo ngibathi liyeza usuku nangu uJesu sengimemezele ukuthi na library ningasindiswa beyingekho indlela bese shilo ngophezulu wathi angene phakathi kwabo ngibaxoxele ngoba bayesatshwa batshelwa so mina ke ngenhlanhla enkulu akekho umuntu engimsabayo ngiyahlonipha nje ngivele ngingene nje ingakho political parties ayangithanda kakhulu ngenxa ukuthi ngilikhuluma iqiniso ngathi akekho omunye umuntu ongalikhuluma njengami ngilikhuluma kamnandi nje ngilikhulume kube mungu ukuze kugcine sekuhlekwa because ngimtshela ngqo umuntu ukuthi no igazi leli elachitheka ngelinye ilanga liriportile ekhaya igazi noma ngathiwa ukwenu noma ngathiwa uhamba ngemoto enjani kodwa makunegazi liriportile ekhaya igazi lika Abel la report wonke amagazi aphume kabuhlungu njengelika Abel aya report amen alethi message loud and clear babuya phezu kwempilo yakho kwathi uyisono sakho siphezu kwakho so ngivele ngikhulume nje ngingenandaba ngoba ngifuna ukusiza umuntu ngabizwa izulu la ngibizela umuntu alingibizelanga izihlahla alingibizelanga abantu abangaphiliyo la ngibizela abantu abaphilayo ngizosho na umazwi simeni ngenyawo ngiyabonga ngani yami yazi emzukulu wami Yebo Nkosi uma wakho befuna aphinda athola omunye umzukulu yabona This is